Assalamu alaikum, биздин YouTube каналдын катталуучулары жана бизди көрүп жаткан биздин көрөрмандар. Бүгүн 13 март Ысык-Көл областы Каракол мал базары. Силерди бүгүн торпок баасы менен тааныштырмакчыбыз. Assalamu alaikum дос. Канчадан торпок? 45. Канчадан торпок? Нейсе? Торпоктор канчадан? 29. Эркек ургач. Эркек. Аркансычы? Аркансы деле эркек 23. Биздин каналга катталып жана лайк басканды унутпаңыздар. Assalamu alaikum. Торпок канча экен? Эркек, э? Сколько, assalamu alaikum? 21. Assalamu alaikum байке. Торпок канчадан? Деген 24 атам 22. Канчага бересиңер аканчатын? Канчатын? Аласың. Эми оюңарды айтып көрсөңөр. 20-21 болду. 20-21, э? Assalamu alaikum. Торпок канча байке? 25. Эркек, э? Бургач. 25 ургач. Assalamu alaikum. Канча торпок байке? 33. Эркек. Эркек. Канчага бересиңер? 30га, э? 33 деп атыр байке, 30га берем дейт. Канчага бердиң? Assalamu alaikum. Канча байке торпок? 38 деп атабыз. Эркек, э? Бургач. Ургачы, э? Канча болсо бересиңер? 6 болсо берем. 36 болсо, э? Байке 38 деп атыр, 36 болсо берем дейт. Assalamu alaikum байке. Торпокторуңуз канчадан? 24-төн берем. Эркек. Кайсы канал? Майыскөл. Я. Майыскөл. 24-төн берем. Окончательно, э? Окончательно. 24-төн дейт байке. Assalamu alaikum дос. Торпокторуң канчадан? Канча? 33. 33 дейт. Эркек ургач. Бургач. Бургач. 34 дейт эркек. Assalamu alaikum байке. Торпок канча? 34-тө. Үчөө тең бе? Үчөө тең эркек бе? 34-тө. 34-төн дейт. Канча болсо бересиңер байке? Канчадан? 3-төн болсо берем. Байке 34 деп атыр, 33төн болсо берем дейт, үчөө тең оптом. Канча байке? Assalamu alaikum. Канча болсо бересиңер? 27-ге магабы? Жакшы, жакшы. Assalamu alaikum байке. Торпоңор канча? 21-ге берем да. Ургач, э? Бургач, нормально. Туйдун баласы деген. Assalamu alaikum. Канча байке торпок? Эркек ургач. Эркек ургач. Канча болсо бересиңер? 43-42 болсо берем дейт байке. Assalamu alaikum байке. Торпок канча? Эркек ургач. Окончательно канча бересиңер байке? 34-кө, э? 35-34 көрүм дейт аканча. Торпок канча байке? Assalamu alaikum. Эркек, э? Канча бересиңер? 45-44төн берем дейт. Бүгүн мал көп экен. Үш. Assalamu alaikum байке. Торпок канча? 23-тен эркектер, 5 айлыктар. 5 айлыктар, э? Канчага бересиңер? 4-төн беребиз. 24-төн берем дейт, 23 деп Assalamu alaikum байке. Торпоктор канчадан?
Bu 35 urgaç. Urgaç 35'e. Bularçı? Bu ökö 40'tan bolot. Erkek he? Erkek. Kançaga түшүп бересиңер байке? 39. Болуш 39 дейт. Сиздики канча байке? Assalamu alaykum. Erkek. Экөөнү алсаңар. Канчага түшүп бересиң? 35, 30 көрөм. Assalamu alaykum байке. Сиздики канча? 35. Erkek he? Assalamu alaykum. Дос, канча торпоктуруң? 25'ten. Urgaçı. Kança olsa veresin? Ekon 50 göre. Ekon 50 be. 25 ekon 50 be. Bugün torpaq kaldan көп ekan. Assalamu alaykum. Kança mı torpaq ya? 36. Urgaçı bu. Kança veresin? Spravkasını vermiyoruz 5'te. Bularçı? Bularçı? Bunlar 30. Bular da urgaçı be. Sizler kançadan mı eklersin? 40'tan öyle bizdik. Erkek he? Akan çatında kança görüyorsunuz? Hakan çatına 40'tan. Bol orada jeri 40 he? 40'tan birem deydi. Torpaq kançadan bayke? Assalamu alaykum. Urgaçı. Urgaçı kan 26'dan deydi. Sonun arjak ber jagına. Bayke'ninki 4 ekan. Assalamu alaykum bayke. Kançadan? 35 de odan. Urgaçı be 4 öten he? Akan 33'ten beri. Hakan Çaytın 33'ten he? Bayke 33'ten de otuptur. Hakan Çaytın'a 33'ten birem deydi. Bolo berer jeri. Assalamu alaykum bayke. Torpaqtonuңuz kançadan? Bunlar o 26'tan. 26'dan deydi. Bekerle örbeğim. Assalamu alaykum. Kança torpaq? Ama hakkında mı? Ya, Torpaq kança? yaktı yaktı. Kança apa torpağınız? Kança torpağınız? Kança dediniz? 26. Urgaç he? Ha, erkek be? 26 deydi. Assalamu alaykum bayke. Kança? 38. Erkek he?